Talofa malole soifua manuia i lo tātou atunuu i le nei tai ao. Vi ia le lofa maleanga le leo le tātou te pausiri i le langi. Lona lava finingalo faitu tasi wana taitai mailo soifua malo uola. Wa tātou toe fei loa ia i le nei tai ao i lona manuia. Vi ia le atua i le nei tai ao. Whaafitai fo i le nei tai ao ua maua na ia vanoa tātou te toe fei loa iei. Mo mua lao na peo na wha manino atu le tu lau sola. Le wha atua iei o le tātou por kalame le nei tai ao. Ona o nisi o tūlanga le malofi. Asi e whapesa o kala. Le mea ngā kupuringi le kai ao. Wa o pisa na po ile mo le mea o le maluru. Ai o lo nei tai ao. Saula lau ta vale nei tai. O le taimi mua le o langa ile nei tunu. Walu ai sa ta vale lungo le awala e no malo uloa. O le aisa le mele o te alu lau ta vale nei tai. Ana le aila le eskengi nga kupu ko ngwa yu uluma. Ana nei le tai. O te leiloa. O le awala ia. Wa aisa. Ai se ale ko nga aisa pie uri pa ko i fo ile. Ia ona saula vale o le ta vale ni le tai ao. Wa mata fo na ia i ma leo lungo le tele o tau talo fa pe nei tangata ina ia tau fa le mulo ta vale o no le vai ngole le wala e wa. Wa aisa e au normally loa. Se me manula la ta vale ele leio na pa. Ai le pala i wo ia. A o le tele lao nai ta wala no te maua mai ni le tai a o le tamala fu le la mole pa. Fiu e alu ala e kua me kasi. Ya ma le tele lao ta wale i lumatua una fese. Na se e fu le leo nei. E leo i loa. Nala te mangua ka kalimai o e wharika ko iti lai. A fe mo eskamo iti la le kause i mai le lori wa maua ka whaengi. Tai ao. So, o le mawua ngole na. Ia o fiso tai mai lo le mato studio longo mai le me utupu ia na mafai lo na fai si fatu ai na mata de tato por kalame le ni ta paru te manatu sa walo ta vale wa wale ko sa wala wa o pa olo le ngoka no te manatu fo le CDA le sa ngole mu fa ta wo le sa ngole mu ina ia mafai ona tonu manu ia mai ai ia maka ko fai si ka ko ami ngi ka yao ia Whaftaila ile tua ile nei tai hao. Talo whatu fo iso se tawhara rangi o le mau mai por kalame le nei tai hao. Mana tu manu i oe malu ainga. Le fo tato tanu mai le si uwhi au mga luenga o le yaso. Tato tu vai mai i le astona i mua mua le nei. O le masina lona. Ko fefe so le. Longa fiku. So le. Fefe eri mea ka kouri i dueru e ak so le ke i er kuru kumere fiku. Man. Yeah. Le sina me vavde ile tu tatu tu vai le masino na fitu tatu fo longo le tu sanga lus fu matasi ele me fai la vona fa ngalo ina le porkala mel tau nei le fatalo fai le vesenga o tamama tina matua o tatu o tonu ala usu i tau e mata tatu porkala metalo fa mana tu manu yo to tamama tina fa tai fei la auto te talo lo tal si e pe fai valo fidi mo tamafana o le tunu e au fie mo le nei porkala ia ma wha manianga e momoni mai pēle nei proklame. A tala whatu e tātou proklame a tōtore nei tau. I want to say a special good morning. Ila wheno Satuala, Mark went, but company of Autopots. I think this is the first person that commented when we put our status on this morning to let you know that we're going to start late. Tala Satuala, good to hear from you. And everybody else watching this program from all over the States, all over Australia, all over New Zealand, and also our beloved country in Samoa. Talofa, good morning. Welcome to ET Live. I want to just apologize for the late start this morning. We had some setback, just a tiny weeny bit this morning on my way to work. But the important thing for me was just, I don't normally drive that speed, but I had to this morning for safety reasons. So we do apologize for that. But hey, we're here. You're here.
Thank God for that. All right. O umano whai atu ana po, mo talano atu le tātua tunu ana po le me o le anga i ele por kala me le nei tai au. Ai umane le po ana po. Ai o toe e uma e masania uma po kala me o te fo ile fai te uma comments le tātua tunu. Ai la ni so tātua tunu na ta uma ia te au. Which is really, really good. I was not aware of it. Ole momua, ole mele afia ele fionga le te fono, ole venga for ele fast. Ini la fonga na fai, malo na faawinga ina. And then I went on both sides. I lana faali di wina, oh yeah, ana le la fonga, ia ma le faali di wina, le si vaenga, ile la fonga le. And I'm like, whoa, where did that come from? How did I miss that? But o matamatalo le ana po ile the initial video lenga yai. Lena la foi ele sunga la audi le la fonga le kau visvesi le kike. Then o toe foi lole I le fale li wina le si vaenga. Then I'm like, oh, okay. O toe foi lole o ngati tonu. Ona o se video la le fianga le telefono sa fai te fa mamna mai le winga le le fonga le na ia fai. So I have that video with me. E tā atula el tātou atu du ultane. And then we talk about it. But ia whatasi e loa la mare whatanonga au tuare tai au ni. O le whatanonga ma le a fionga I le sa whapito. Peo no whailo atu le po na po. Ia. Nā lae au tū matini e ri tātou pura kalamele. Au manatu. Whailo la tātou maralonga. Taliu mai. Good morning for those of you who are watching this telecast from all over the world, wherever part of the world you're watching. Me, E.T. going live this morning, Talofa, and welcome to E.T. Live. We're going to go to a break. When we come back, let's get off. It's been great this morning. We'll be right back right after this. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million. 1,550,000. 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold. Congratulations. 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with.
Okay. E masani lava, taia uma lava. A ole a matali por kala mea leiti live. Wa fai ma masani. Lo to e tiro tasi ai lunga o le media. Pe iai lava se mea na tupu i le poa e malama le tae au whai le tātou por kalame. Ina nei te iwa misi i a te au. Tātou te whawhasua i eima o tanoa tuai le tātou a tanu. Nei lava i le tae au. O toa tilo ala. And I came across a story. Or a story that, have a look at this. This is what I'm talking about. O re story lea na lo mia ele online media Samo Global Media. Samo Global News. Tala fatu iloma male mamalu ala o tau whaingaruenga. I just came across this story this morning. Woman MP secure 54% votes. Now ask to step down. Let me read that heading again. Woman MP secured 54 votes. Now ask to step down. I'm like, whoa, what? 54%? 54%? And now ask to step down? I think I'll tell pule le fionga le tamata iloia, le fionga ya le ota. Tima le vai. Mal tangi fasanga ya teia, bo to si le fia le mata pule na. Ask to step down. Ole mele te why this story got my attention is 54% o tangata pālota na maua ele fionga ia leota. A o lea ua whai iei seisi, I don't know who, and ia wha mawai mai le tofi. I think Australia, it continues on to don't contest the by-election. What? O le mele o te whatua. Le whaongala ngana whingo fia na ia marmalama on mawhauna e muli mai. Wa whai iesesi. Wha maa vai malo te whai pule. E awane e tau wā e le whainga palo tala i titi alo tu mahalo. La le meu whao mi lau kala tui. I think o le mele aleng whao mi lau kala. Pe ua, le la kau le ua le ua malo si o le mele o le aya tau. The individual rights. Your right to contest, whether it's general election, by-election, snap election, or whatever. My understanding in Gambia, nobody has the right to tell somebody you can't contest in the general election, by-election, snap election, or whatever. I mean, come on. I think we're going backwards here. What, 20, 30 years ago? Atasha mea, o le mea o tau e nilo maua whau le New Zealand e mai momene ieng. Peo, I rea wa koe whetau ieng i mea i elua. The individual right and the communal right. O mana tua fwere tu la whono le sa ta pena le whenga malo tarwei nei. Lena toi angi nei le mea lea. Individual rights versus communal rights. Lea la ua koe whetau I fo ila I mea i elua. Awa ane mea ana te whanongo I la whonga sa whai, you know? Ave mata upu nei le whamasinonga.
O ko meki lava. O ko meki a le whaia ina. Ai a te tau a li mwhaipure. Ai manu malo le ai a te tau a tangata e tō tasi. O lo si pela I lalo o le tātou whawai. So, that's why it got me this morning. O le mea ngā lenga koe ka whia ngi ka pepe wo. She got 54% of votes. 54% o tangata palota malola palota lona tu malona ia mawina. A o lea o le ale mawhai. Because wa whai iei sesi po onisi. E kaunga awangi e ka vaile. Venga palota le titi. That got me this morning. I'm like, no. We're not going backwards here. Come on. We did really good. And for someone or for some people to tell this female, no, you can't contest the by-election. I think we're going backwards here. Either that or this is another classic example. O le whetawinga I le va o le individual right, ma le communal right. Mea la lea. I know a lot of you are now telling me, ia langa o leota na whaile mea, o lea na whaile campaign, ma. Wo. Ei ma se mea ang whamao ngir whamsingonga. Ere I ole maka upu whamsingonga. Whatever happened to the saying, everybody is innocent until proven guilty. Le la ko kauleanga ngai fuelok. Ai le yo le maka upu oh, so as far as the law is concerned, nobody's guilty. That really got me this morning. And the very disturbing thing for me is that, come on, did we really need to go back 30 years now, plus? With this? Something for you to think about. Yeah. Where's it for the but like I said, it's a normal practice at ET Live. The media Samoa that I need to share with you. That's one of them. That really stood out to me. O lo polenga le na. O le la koe ai sol muria ka ko fuko sankarwai. Number one. Number two, this is a classic example o le tawinga I le va o le individual right, ma le communal right. A oi e nga whai ngi mea. A oi e nga whai ngi mea. Now le o ko mi milo mar kula fonga whai. Aro, baftai. Ta minoi. Le nau ta ua atu nei le tai au. Ina o uma le nau tala no atu ana po. Ono folo le o toi whai tau comments at tatu atu nuu. Ma o mauai loa. Le ve singa le. I leo se visikele. O le kalanga whai ngofira. O le tala na whai ala auri. Ua whaadiliu enisi o le HRPP. Le na utoi tau e ana po ile. Wa toi pipi iai male la fonga ale sunga tu le epa. Awa tala tu sa awaya tu le epa ia wa o ia sa longa foi la audio sa longa le mafofa. That's what he said. Wa vela la utoi tau tu singa na mena le poti mai le tunon po. Mena utoi foi wo ko foi le. So la so mele o matamata lo le ile. Ele video na faida da fonga le al sunga laud. Okay. O toi matamata lo le ile
I le whaalili wina, e le au whaalili upu ia le HRPP. Whaalili wina le sui le HRPP. Ok. Mo te mata fo ila le video tu le epa le sa e lena to e sa malai fo e tu le epa. Ma e whaonga ene me le mafo le fonga e sa fo e sunga lauri. Tu lo wal fa fonga mai la tunu la tom foi fa faingo fia tu ngana ni em foi na mudi mai le wingo le tala nei. O to tangolo le to mata lo le. I le fa mala mana mai na le sunga lauri. O lana la fonga le na fai le wa mafo e fa le wina le fa le upu ya le HPP le i fa le sauna. Now instead o tango e ta atore launga. Lausi mai le mai mo le sila. O le wha mana maina le nei, o le saunoanga a le sunga la audi, le mea tonu na lai iai lana la fonga, malona wha mana maina, malona wha le liwina. Watch this. Ai wa manatu e watu le nei tautalanga ma le nganga wha loalo, o no nisi fo isa watu ai le wha mamlamanga mo mua se mta upu atu lai mai, ua ave se se nai pe wha winga se se, pe mi milo upu ila ngangana tu sa o vai atu fa fonga Samoa. O se tautalanga na o whaia i lunga o le pengo whaamtalanga o no whaamtalanga na ngai. Tūlanga lava i tangata nei o lo lato whaia winga le mawhau. Ia ma tūlanga o fake pages ma lato o lo whaia le tūlanga o le talafo upu le mawhau i lunga o Facebook. Ia e mai se whaataltan noanga whapenei. I le wafa whenga ia o le tātou teitai, le whionga le sau whapito. Ia, masui mamalu umo le tātou ai ngai mai se lava. Sa moa malau mai mo mai, ia o te whamarulu watu ne i mau ese tu tuila ma ape. Ia lewo mai tau watu, o lewa ave ne i lunga o le fola waatiri ai, o na le manino ma le malamalama le mtaupu. Ma wa ave se, le wha upunga ma le tala na whai. O le mtaupu sa tala noina, o le mata upu le nei ia i lātou o lo whaia winga le mi ngao i lunga o upenga o whaamtalanga po le Facebook. Ai mai se lava i lātou nei wa leva na mātou sa ili iai. Lātou nei o lo a fiai o lo la lafi tu o fake pages. I tu tonu le Facebook o lo whai mamio, whai mamasani le mele nei o le tau whaaleanga. Ma la lafo upu le mawhau o upu le mi ngao o upu wha luma ia ma upu e tupu ai le vevesi i te tonu o le tunu. Ia o lena o wha alia manino Samoa o le nei teimi atoa sa olo lava le fua ma ono sai. Ma sa iri i la tau tonu o loo la lafi tu o upenga o whamtalanga nei. O la upu na whai o le a iai le teimi iai le aso. O le atu i nā tuai i la tau nei luma. O le awala e sa iri ai, o whaamanino ai tūlanga i a whai al whaamsinongo le amia tonu, matali i lātou i a lātou mea le anga na whai, e anga i mai i le aingo le whatuatua i le tua sa mo watasi. E peitai o lewa ese le whaamatalanga na o whai, ese le mea le ua nga ina mimilo i ai, o le wha nga ina tau nuu i a ao le au porkiki, i a ma ua atiri ai o na tai se ina, le fina ngalo ma le langono le upu na o tautala ia i malenganga whaalo. Alo Samoa, wha marulu watu. O na upu matala e mai tau ese fo ile atunu. E iai fo ie whalele, e iai e mai tau. A o au na whaia le la fonga. O au fo ie wha uinga ina i loo tele tonunga. Le nganga ma le wha moe, ia o le taitai le malae ma ki mo li, o le winga o le upu, o le anga i le wha msinonga ma wha malama. Wa uma su enga ma me fa iai o le tūlanga ma ngā luenga ngā le ofisa o whaamsinonga. Io a lewa mata o na taitai se ina ma faa o loa tau wai, fina ngā lo le tunu. E le ai se upu wha pea ua o lafo e fua ao ina ai, le mamalu o whaletua matausi, o sao ao matama itai o aunga wha pae ma sao ao Samoa. E le ai. E le a fia fua matangi se wha matalanga. O i lātou na afia i eila upu o lātou ia o tamaitai nei e la lafi i tua o fake pages nei. Ma o lātou tonu na whaasino i eila upu e ave ma lātou nei whaamsinonga. Pe a mai a me nei o le winga na o le tala na whai.
Lātou te taking of the court, they will face the court. O le upuna no whaia. Ai whamaluru watu Samoa ono le watoso whapea. O whaia se la fonga e saua i nai tina matausala matamaitai o le atunu. Whamaluru watu le sauwhainga i le sauwhainga tina matausala o Samoa. E le aise nganga whapena i atiau. Mai o te le ngangana fo i se tūlanga e whaatau waa i nai. Ma o whaalumaluma le i tūpātina. Au tau sisila ma utou wawai i la unga luenga o lo whai. O le wha mapu e ina. Lango ina. Tau tua malosi au wale wafa whenga iai. E iai fo i o i mata. E tasi lo tua whawhine. Ia o matua matangata na o wola mai le lalolangi le nei. O lato wanganga atoa o tina matamaitai ma le tau sala o Samoa. Eno manatu le nei aso Samoa wa tau o se mea ina ia manino ma wha malama. Ona ua tia i atoa le mata upu nā lai o na tala noina o le tau fia o i lātou o lo o whaia winga le mi ngao e anga i mai le nei a inga o le whātua tua i le atua Samoa o tasi. Wai mō mai. Now, leo e whaafonga mai nei, lona whaamara mana mai na o lana la fonga na whai. But, toi fo i le titi tua. E leo le teimi mua le nei. Ua awhiai le sunga launi en mali atoa. Iana la fonga. Ona o lona faa wingaina e nisi. I'm going to do a playback a little bit. O mana tua le mataupu i le motofono ai le ifa mawai. Na ia faa ngai nei le upu, I think o le lai. Ai tua ni ai ia le pāle mia i le nā taimi whaatū le lafo. Ono upu o whao ngā. Al upu leo le lai. Na toe tua nei lunga ia launi. Mana toe wha malama a wā o ia e ana le lafonga. Lea fo iana vevesi ele pāle mene i le asara. That's incident number 1 that I know. This is number 2. O le whaalua lea. Wa ia whaia le rafong. A le whaawinga ia anisi. Toe saulo ia toe wha malama le winga o le lafonga na ia whaia. Man. O le mea mua o bloka maua wha. Le ala aku le wha aku ngō le whainga malo. Ai whai le kauwanga whaadiriu. Le ala tuu le mea o le tatali uma le atunu. Po a whea e whaatu ai le malo fo. A le la whai, o le kala whainga whea. Le la whai le mo le kauwanga whaadiriu upu. Le la whai le mo le me. La kau fo nga pengi su nga kala ka ko me ya la whai. That's what I'm thinking. Nela ko le whainga malo sa palo tai Samoa. Ila soivo apelila. Pa ku lo le whainga malo na tō palo tai la soivo apelila. Ala. Pungai fo le mea. Pungai fo le mea. Pungai fo le mea. Pungai fo le mea. Le wo punga nge marangi mea o so ngā kala. O so ngā kala le mea lea. So ngā kala / kauwanga whaaliu. O le whaalili wina le nā. Ele HRPP, o la fonga ia sa whai. Ele te fono o le fast.
Le o toi wha mamra mamel te whanu le winga le whonga na whai. Here's another issue. Since when e tele tonu ai le whaalili wina e le HRPP o ni le whonga na whai e sesi. Le na o ai le unga le whaamasinonga le Supreme Court. Nā ko ke loa le whaalili wa le HRPP. Le la tō whaalili wina o le whaeunga le Supreme Court le na whai. Nā le mengupu. Se a ko le whaalili wina o le mea. Se a ko e ku i le whaeunga ai sipa i o le whaalili wina o le mea. La le mele tupu. Na to e whaasa o mai lava e le Supreme Court la tō whaeunga. Mawange e laka mai sa pangiri se nga se. So what makes you think, what makes me think, o te teleton wina le whaarili wina le? I'm just saying, man. They've done it before. They did it again. Ole whaarili wina. That's what I'm saying, man. If it was up to me, ke roa, ka kier ka ko kauwanga whaali upu mar ka ko kauwanga whaali riu saunga. Whaku ier ka ko malo. Whaatu ia le malo o tangata na tusi lima iai i le asoiva o apelila. Finish. Period. Everybody moved on. Ale la finga wa ia ringime. And yet ala wa mai fa mangar ka kaya ngal fo. Like I said, nga mai ngele ungal fam singo ngal Court of Appeal. E se ale meng fa mer Court of Appeal. E se le fa di winga. Umangi ko fa mamra mai le Court of Appeal la ko fa unga. Mo kwa se are pese rengos. So they've done it before and they're doing it again. But missing the point. What is the point? So le wala vanga su nga kamar ko vanga fali upu fa ku se malo. Ole akar kirisimasi ele ku lava le malo nga kofi ka Samoa ila so ivo apelila. Full stop. That's what the people wanted. Not this. Whew, man. Au maku se si mea. Manguangi se si mea. Au maku se si whaserelonga. Kahangi le si whaserelonga. Nga ole mau whaserelonga le kongi ele mele iai. A ole ngea ka koki pengi. O a whea ia. E whaatua. I ele ua kāle askonga. Kere loe penga e whaalonga se malerenga. Ka ke moe anga poka kere i whaalonga se malerenga. Peu sua where whonga Samoa. I don't know. Anga Pauli mele feo sofiangi. O le whaalili, o le vesi, o le vaianga le whaalili udu. Le whaamukaranga le si vaianga ia. Whaalili ue lale ia le saunga ngā lale. Ana ngea kako ki pengi. Sere. Se kako whanais mai, se kako mea. All right. Whaile tato marolonga tiri mai. Yeah. Ole fa tananoanga apito nei tai au ma wele va no tananoa ile fionga ile sa fa pito ia por te ta ile vanga fa ile fast fa manino nisi vanga le vango kapinga penga ia ku sa o inga fisit ile fionga ile ta ile vanga fa sita fa manino nisi me ale wa ka ko pasi male ka vanga fa li upuleng fai move aside, bring on the stage the main interview for today. We'll go to a commercial break. When we come back, it's the last part of ET Live this morning. Don't go away. We'll be right back.
Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. And here we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa, and they've been amazing to work with. Soifua manuia I lau fionga le safapito po te tai no vaenga fau fai le fast malol flow le nei vai aso. Ia, tarofa palauli, malo le langi mama ma le soifua manuia. Lau fionga fieme. O lea ua o mai I le tai au le stona I le te talanoa nei. E le ia ngina se whaasele launga mai le au ma malu le malo. E tawa fia I le palemene. E peo na whaatonu mai le whaamsinonga I lana whaeunga na wafonga I le asunga fua le wa aso le nei. Lua. O le ua, instead of whaasele launga le au le malo, a le ua ngina le whaasele launga le sunga tulepa. O le a apili. Le whaeunga sa wafonga le whaamsinonga I le asunga fua. Na o fionga fia me. Au mai se kala o le a o le fo mai ka waku le a koe whakarikari fo I le kungu o nge mea. O la lo whiringalo. Ia, whaftai tui. Ia o le whaiunga ia lea e tau fi ai o lo o au mai ia le whaatonunga le whaamsinonga ina ia tāpena ia le tau au fia le palemene. Ia o lo o whaasino le nā Poi lea tāpenanga mo le sātangi. Ia o le sātangi o le lo ia sili ale malo. Po le tau fo ile o le claimant. Ia mai o ia lea te tau ona tāpena ina uma. Ia tūlanga o le tau awhia ma whatautonga. Ia mai nā fo e manino mai. E te tau ona whaatino le nā whamoe moe I te tonu o le fitu aso. Ia, o le mātou la whaitau. Ia, o le ngā ruenga o lo tu atu I le loia sili. E le ise mātou tāpenanga e whaina o le whaatalitari. Ia, po a whea au mai ai le awea I ma le longo mo le nā whamoe moe. Ia, pei o le tūlanga le nā o le ia nei, o le ua tātou o le aswhareile. E mai tau atu a whaitau le fitu aso, ia e atoa I le asonga fua o le vai asofou. Ia, masalo po o le asolua, ia, na amata lea na mai tau. Po o ai si tanga o le a tanga o le a wha solo ia le tātou mataupu. Lelei, lo winga la lela tato, lo winga lo finingalo, o lela tato whaatalitali umape ngā yo ele ofiso le lo yesidi, ma le tamai te ilo yesidi whaatino le me peo le sa polo ina I le whaamsina. O le sa o le lau sa no whime. Io e au al whaatonunga le nā. E whaafsota I umai ia I tu e ono tāpena mo le whaamoe moe ia o tūlanga masani lava o le ofisa o le fono, I le whailau tusi al fono. Ia, ma le foi le fonga I nā loa ia o le afionga I le ao malu o le malo, ia wa o ia e au mai ai ia le polo inga e tau au fia ia le fono whaitu la fono. Talo mai le unga le whaamsinonga fia me
I le tangi na whaulu e mawala e wā whaasanga le whiwhiri o sunga se uri. I le tofi sanga nganu me le rua. A mata mai la waina. Wa mata o na whaau I tua le tele o tangi na whaau I. Saulo ma le whaai unga le whaamsinonga I le songa fua le ane tele, le songa fua le rivaias. Wa toi whaamalo sia le ngana le whaamsinonga. Wa ati le una whaau wau le whaau I tua o le tele o tangi. Na o le fasiri lau fionga le safa apito. E se mai whaametalanga wa mai ana lo mi lungo o tustu singa ma whaasalunga le tioma TV o le mafuanga wala le whaau I tua le tele o tangi. E iai se si mafuanga lau fionga le safa apito o e si le fia wa mafuai o na whaatupula ia le au whai o tangi nei ua toi whaau I tua. Ia, o le tūlanga masani atu I si foi whaamsinonga I le mai a mai o isi whainga pālota. Ia, o le foi lea, o le tati ai o le whai unga, le whai unga o whainga pālota, whamautuina I lātou o e na whamanuia ina I le whainga pālota, pe o le aunga ale na o le tele o ngaio inga foi e whai e toi teu I tua, pe teu le vā o suita o vā, ma I tū whamasinonga, ia, pe teu foi ona o se finangalo o I tū malo, ele o se mea fau, ia le nātu langa. Ia, e foi lea ele nātia foi. Ua iai ia foi lea le whatala ula mai o le tua le HRPP ai mātou foi lea pe mwhai ona whai se whainga whaasau ai nisi o lātou ai whaasau atu fo I manisi o mātou ia o na amata mai lava I le amatanga foi le I le vā o loia whapea e se whainga foi le ia tofu mālilie ia vaenga wha upu whai te tala uma I tua ia tangi o le whaamsinonga. Ia, ele I taunuu ia le nā a whaatalanoanga, ai na amata mea mai ai ia le tua le HRPP, tawala mai le lātou lo ia, ma whaatalanoa mai a mātou lo ia. E pei ala o le tali lava a mātou ia, mālilie ia, whaasolo pea ala o mea o le tū la fono. Ia o le aia lua ia whapena, ia ai fo ia tau mawhainga o tau mawhaima iei pea, pe po ile tau ala ia le whaasao o nisi o lātou sui, fo ile ma whai eise malienga fo ile whaasao ai fo nisi o mātou sui. E peila mai tauina, ona o lewa fisiri mai. O sui tau wā po whai pule foi o loia pe o I lātou ia o mamafa ia I le ngaio inga le nā I le wā o pāti lua ona o le tūlanga foi lea masalo ono awhaina ia o lātou laisene foi lea whaalo ia pe a whapea whamaonia ni mōlianga o soli ngā tūlafono I lunga o le tūlafono whainga pālota. Ia, lea la ua aluai pe na māua mai foi ua iei nisi o sui o le HRPP o le ua whamawai. Ia, mai o le vainga o le si mafuaanga tele le o le whamawai o le whaasao ina mai le o lātou. Foi le ina te ua whaina ia lātou ngā ruenga whalo ia. Po tūlanga whapolo fesa foi le whalo ia. Ini a fianga o se whai unga le whaamasinonga I lunga o whaamasinonga nei o sole ngā tūlafono. Fia me, o leo ua mai ana whaasala lau ele HRPP. O le fasile tu sa o ilau fionga. O leo ua mai ana whaasala lau e sui le HRPP. O oe, ua mafuai o na umi le toa lea ona ole nei. Ana I le lua feutana inga matui le epa e whao popo le suita mai tai,
fono le palemene se manue le fai umi fa pene le to alea o lea e tua ia lau fionga au mai lo finingana ia ele lei foi o FCD mai o le mea mua i le whapea o te malia atu e whaupopo le sui tamaitai ia e au lava ona manino tui ua whaalua nei na whaaleao ngā ina e le whaamasinonga ia le sui whaupopo lea le fionga ia li manamani ia ele avea la se malienga matuila epa po se malienga i le vao vaenga whaupu whai e whai ai le mataupu le na o le mataupu na ave i luma o le tūla fono ma o lea ua mai ai le whai unga ale whaamasinonga e whaalua o na whaaleao ngā ina. Whaaleao ngā ina i le taimi mua na ave ai le mataupu. Ia, to e whaaleao ngā ina i le taimi na ave ai i le whaamasinonga to e talo sanga. E le itu o le HRPP, a mai lava le whai unga ale whaamasinonga. O loo whaaleao ngā ina lava i le nafua whaupopo le fionga i ali manamanu. Me mua le na o le tūlanga ua whai i ai le whai unga whaale tūla fono. Mai ele ave sea e se malienga o le nae te tauina mai o lo au mai e tuila epa ma le HRPP. O le lona lua o le whaamalamalama o le mataupu lea. O le taunu unga o le whaapea mai o te malie atu i le sui whaupopo foi le tamaitai. I le taimi sa whai e le talanoanga. Ua toe atoa ai le luasfulu ono o sui o le fast ia ma le HRPP o lona winga ua toe o foi le tūlanga foi lea na whaapea i o le ato e ave ia le mataupu i le whainga palota ona ua tutusanu mela o whaipule ia mai o le mea moni ai atui o te le iloa i le nā mau atui la epa whaapea o le matou o e taʻilua sefulu ono ia o le mea moni ia e o le taunuʻuga o le toe foʻi i le faigā palota ae i lo matou mau e leai se mafuaaga la matou toe o ai fua i le faigā palota ua mālō le fast i le faaiʻuga o le palota i le 26 o ona nafua ia ma le isi ua whaaleao ngā ina i le tūlafono, ia le nofua whaupopo tamaitai. Ia, o le tali le nā po o malamalama mai, tui i le nā fo i tau whaasese e au mai pea e tui la epa. O le mea moni lava ia, o le musu lava o tui la epa, na te talia le whaai unga o le whainga palota, ua ia whaia ina. Palo, whaftai lau fioka ele savabeta. Wa uma nele i unga, alfa msidonga lena lawine la songa fua le vasona nei. Wa whaai loa ma whai lato whai unga, o le whatau tonga lea sa whai lau fionga ma le fas, ila lor whari ilu mamao ton malo. E unlawful and unconstitutional. Palo le mele o te mana tua lau fionga sa whapito. O le pese lea tau langi pe le fas mai le amatanga, o lana campaign sa whai, au lumana il palota le tunu the rule of law aleo to wo fail fatotonga I saule ungal fam silonga what you did was unlawful and unconstitutional ole peselena le wata wavene fo ile sivanga fa fail HRPP o tele mana tuana mai so fina ngalo le il fa ungale al fam silonga le ofisida to la so fina ngalo ia o le memo bua foi le na faila u tautalanga ina ua mai a mai fai unga o le asonga fua mai na whape atu ia se whaamatalanga ia e talia lava le fina ngalo o le whaamisinonga au wa o foi lea o winga ia o le whaamisinonga ia e inisi o whaamalia ina ai e foi inisi me le whaamalia ina ai ai ile tu lava lea ile whapea mai foi lea ile i talawhenga ai ma le tūlafono. Ia a tonu o lea malamalama foi, mwhai foi na mātou whina watu.
O le foi na matou o muli muli le tu la fono e tu sai foi ma le polo inga ale fa masinonga ina ia tau au fia le palemene foi lea i le asolu ful fao me pe ai le ima vai le asolu ful fao me le ato ia i le fas fulu lima o aso foi lea i le mai a mai o le whainga palota ai foi lea o le tatou te malamalama uma fo i le mafuaanga na fai ai lea whainga ona o le sa tau mawhai atu ia ai peitai ua loka le palemene ua lea fio mai lea o le malo ia na o mai lava ia le whai lautusi o le fono ma whaamalie mai fo'i i le tunu sa poto poto atu ua saisaitia fo'i ona tiute ona o whaatonunga e le ngata i le sa fonga fitala i le fionga i ato le foa ia ma se whaatonunga fo'i na watu i lana minista o le sunga i atu i la epa ina ia awane i whaia se whaatautonga. Le la tātou te malamalama uma e ui na umai le polo i ngā le whaamsinonga e whai le whaatautonga. Ia a ua le mawhai ona whaia ona o i la tau o loo iai ia matawhai oi ma tiute ma foilea ma whaasino manga mai le whaavae o le lato ngā luenga e whai e whaatino ai ia le tau au fianga o le palemene. Ia ua lato le whaia. Ia a ua mātou tāpena lava mātou i se awala ina ia mua mua. Whaamawina ua mātou tau mawhai e whaamalie tūlanga o le tūlafono ina ia tau au fia le palemene. Ma tau au fia fo i se whainu mera silia. Le luafulu ono lava leo o whaipule o le fast. Ia i le tato e fo i maitu i le whai unga o le whaamsinonga ia. Ia o le fo e manino le whaatatia mai. Ma e ale fitu o aso. Ai le whaatino ina le whaatonunga le whaamasinonga e tau au fia le palemene. Ia o le ato e sila loa ia le whaamisinonga i le itu. Fo i lea o le sauninga lea sa mātou whaia. Pe i sesi fo i tūlanga e mwhaiona whapea mai. O le aloa ia loa e le whaamisinonga. Ia le sauninga lea sa tāpena ina i le aso luas fulu whao o me. Ia mai atonu i le au te lenga lava o sauta ofi na whaali i le afiafi o le asongafua ina ua uma o na whaatatia mai le whaiunga le whaamisinonga. O lau vaai atu iai ma se vaai fo e la vaenga whai o le fast. O le ua to e tuuawa noa mai ia le whaamisinonga. Po i lea ia i lātou le iai le matawhai oi e whaatino ai mea nei e tusai ma whaatonunga o le tūlafono whaavai. Ua to e tuuawa noa mai iai e whaatino lātou tiute. Ia ma e leo se mea leanga fo i le nā mea. Ia e mwhaion ta whapetu i fo i le peise reset button le ua to e o omi. Fo i le to e whaafo ia i tua. Ma to e vili mai le ata, ma le wha moe moe o le whaamisinonga. O le a usita ia e tangata ia le tūlafono ma whaatino o lātou tiute. E pei o le mātou vaai atu ia i le nā. Mai o te manatu foi ele o se mea leanga. Awa o mea lava lea tātou te wha moe moe iai. Ina ia mawhai o na foi lea tātou sāwa vali lungo o le tūlafono. Maala ua saunia i le tūlafono. Malo, pāwhitai. O lau whesili le lau whātula o fionga fia me, lua manga le whesili nei. Wo o maili poti ia te au lau o fionga fia me. O lau whātawa nau pēa, ma avatu pēa le whātala ula. O le tasi o sui wa filifilia, wa malo i le pālota, o le HRPP i lau o fionga. Ina ia alofangia, o le upapetani lau whangaina. Please intervene. Ono o le tangi lewe whaulu i le sui o le fast na whaia ina ia te ia le pālota. Leo te tau tiri tilotu, o le tau whiwhiwhi, wa mafuai o na sau e whaatangizia, sau visosoangi ina ia e intervene. Le melea, yes or no, whamul mwere lau fionga. E sao,
mai e lē na o a'u ua o'o mai ai le fa'atalosaga lea ua o'o le suga iā la'auli ua o'o foi lea ia olo ia manisi lava o le matou itu o lo'o iai nia latou feso'ota'iga vavalalata ia atonu o uiga fo'i ia o mataupu nei ia a o le mea moni a ia e malie fo'i le tuaiga mea e o i luma o le TV fai upu aga'i le fast ia ma foi lea lalau mai fa'apea o matou o tagata solitulafono po o matou ua pelogia le tunu'u ia ma fa'auiga sesē fa'ai'uga a le fa'amasinoga na fai uma lea o naitu foi lea e taufa'aleaga lava i le fast ae toe ui mai tua foi lea ma tagitagi mai iā matou se'i o matou alofagia ia lona fa'amoemoe ia ma le sui o le fast lea e faia le tagi ia o le mea moni a ia tui o te lei lo fa'avasega le tagata le itu'aiga tagata soifua fo'i lea e pei e manatu e pulea ia e alu e fai mai ia faiga ia e aga'i mai i le fast ae toe ta'amilo ane toe foi lea mai le talosaga iā matou ia o le mea la o le talipu'upu'u i lau fesili I ua o'o mai iā a'u ma ua o'o fo'i isi sui o le matou vaega fa'aupu fai O le vaenga lona lua na le fesili me o lala lau mea na awhai e. What are you going to do about it? e leai masa'u mea e faia i ai tui Alo, whaftai. Ta whanga solo langa lewa. Le la ta pena le paketi. O la ufa winga ino le paketi le la awhai. O le a whatanga ma saini lalo, saininga ale fionga le amalu le malo. I lalo le mea va ai ale fionga le sue tu sili le malo. E au noa ma se whama ninga ele pale mene o whainga masani. Now, o le fesili wha mwelo fionga me. O yesu kau pa polenga i leko inga mea la awhai. e iai lo polenga tui ona o le mea lea ua tupu e ese le faigofie o le fofō o nei mea uma o le tauaofia o le palemene ma matou o atu uma e fa'avae le malo ia ma fa'asolo iloa ia galuega masani a le malo a ua taofia nei mea uma ona o le lē talia e tuila epa ua faiaʻina i le faiga palota o le lava ua uma le togofiti soso'o ane ma lesi togofiti ia a o le lava e tuliloa pea i le tulafono ma o le mea moni lava ua tauau lava ina uma ia vae o le fa'amoemoe o tuila epa i le fa'aogāina o le tulafono fa'aogā sesē o le tulafono le fo'i la ua toe o'o ai fo'i i lesi tulaga o le fa'aogā sesē fo'i o le tulafono e fa'aauau ai ia le faigā malo ia ma se auala e fa'aogā ai ia tupe a le tunu'u o lea la ua pasese nei i lalo tulafono o fa'alavelave e fa'afuase'e ona e iai aiaiga o le fa'avae e mafai ona fa'aogā ai ia tupe na ia o le agaga ia tui e lea ia sesi e fia o'o atu i le tulaga fo'i lea ua to'a le galuega a le malo ona ua lē mafai ona fo'i lea fa'asolo i le palemene ia ma pasia le tala le tupe i le tulaga masani ia fo'i lea ma lea fo'i la ua matou tilotilo i lea auala ua uia e tuila epa ia e iai fo'i ona tuapatatua fa'ale tulafono ia ma lea lava e va'ava'i toto'a atu i ai a o ia mea uma e iai le fa'amoemoe o fofō uma o ia mea ua toe alia'i mai o le mafaiā lea ona tauaofia ia le tatou palemene e pei ona fa'atonuina e le fa'amasinoga ae o le mea malia la lea ua tula'i mai i le fa'atinoga o le la'asaga lea ua tapena mai e tuila epa i le fa'aogāina
o le tulafono foi lea o fa'alavelave fa'afuase'i le SOE. O tangata la ia e loto ia i le whainga o tapenanga ia. O ia. O le whaurulunga o le ofisa o le tupe. O lo nātali'i. O le su e tusisili a le malo. O le to o lua o lo nā fine. Ia, ma le afionga i le ao malo o le malo. O le o lo whalangolango iai. O le a saini ai a le afionga i le ao le malo. Ia mea ua tāpena mai. Ia, le lei fo ilo fisili mai. Se i tau fo ile tala atu ia le tūlanga ua o ne iai ia le tau mawhai peo tu ila epa e whaatu mawina lona nofo fo ile pūlenga ia mawhai ai ia whaai unga. Fo ile ua le tala whenga iai. Awa o le mea moni e lava ia. Fo ile ua le to iai se whaavae o le tūlafono. E whaua waila na whainga malo. Alo, whaafitai ua manino le matalwai le matapula. Sa lo silman muni la o fionga fiame. A te ua manu nei se whaasalaunga le ao le malo i le aso sa. Ia po o le tai ao le asongo fua e usu le fono ale atunu o. Ua sauni le o fionga ma le whainga malo ale faste e tau ave le pulenga o le malo o sangwa. Ioi, ua lewa na matau sauni. Ia, ai bi ia le ali pa ia se tūlanga whapena e tūlai mai. Awa o le me moni ai le ua tātou o mai i le whai unga o le vai aso. Ia, a whapeo se wha moe moe o le asonga fua. E tau au fia ai le fono. Ia, pe sa tau ono o mai se polo inga foile i le nei aso. E tau longo mai ai ia sui o i tū malo. Ia, ma le tūlanga foile o le tāpena foi o le ofisa o le fono fai tūla fono. I tūlanga i te tau na tāpena i ai mo le wha moe moe. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with.
Tolo tolo i matautu Pale penisula e muliru Le tai tupi toi a pia O si o taulanga manea O fepula fi mai le sami O atata o fetu o le langi Tulungi ia umazia umani A o masa vali vali Le masina se I e susulu Samoa o si o uatu Se I fai mafia fia Ie vanga atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata ala tou kulele A oma evane ila lo leniu Ena oa umasia utine Utonu matatau lengoha Uafa aingoa ai Samoa Le penina o le Pasifika Wai mamita mitanga ia ita Wafa ape wana wiloa Ile lalo langi atoa Wala yona to atele Le au kulei E o Isamoa Le masina se I e susulu Sama o si o uatunu Se I fai mafia fianga Ie vanga atene matama Olo sisi vai ma petese Matatala tau kulele A oma evana ina lo leniu Ina oa uma leisitene A oma evana ina lo leniu Oa uma le fa fine A oma evana ina lo leniu Ina oa uma sia utine Hey, ho! Ia wala ia. Lena, o le tātou o se kakua mi o ngani kai au. Ma loi le onu sa i le tātou o tanu. O le whātarananga na malamanatu o manino le matore vai. Lau sila mai ma le whaamara malamanga. Au ili. Ana fionga i le tamaita i pāla mia. Pea fo no whai atu le itu lau o sola. Tu sa o arfisiria. Ya. I think ole me fo na e mana o ya ile tama te ipara mia. A wer ko e fa alo along fisidi lango wo o le kai mio. Fisidi kusao. Ma le kali kusao. O nga e mawai le o le sao. E o ngoa malo fa lango i se au fa li upu. Io ma le kele io le ngumi o le pinge. I le kele o le maumea. But ona na le tapenanga le ET live le neita ya mala manatu wa fa mule ina le mai moanga ma fa fonga mai le tatu tenu ile na mata upu tatu tau foi tapena I fo le mo le fa mo I le fa nga solongo fe amanga le le vaso now nai kol mele no fside nei na ta ulunga ila u por kala mela fsile le fa sa pito if pe sa nei potae ao po le vaveao ia por ka for suldo al ponga nge wa por ka mi ele le wa kele nga nge me o proclamation ka suldo le popole por kasi ele vaveao e po e ka mi o sa nge mo me o fa se la nge proclamation a fai ai sa u de termina ua sauni lana fionga ma le vaenga fa o fai al fas e ta ile malo samo ya na utali maia le fionga le safa pito sauni so paula le mele to tato le fatali paula le temi sa well proclamation whether it's 10 o'clock this morning or 10 o'clock tonight or
12 midnight tonight, mape o kai mia ele o kelinga whaingi me o proclamation. Yung kako whakarkaliola palan me la kupu. But what if, e o maile asonga fua, ele i usuale fono, then, whailolo tala whaelele, we will cross that bridge when we get there. E ono tuisu yei statu pese, e o maile asonga fua, ele i usulava i ele, fono ale tātua tunu. Anything happened this weekend, ai se mea e se whaasalaunga e sau, ile usui ai o le fono le tunu. Ile matanga o le mea soa sau. Yeah. O le alongo atu lava. But by the way, can I ask you this? I have not seen the head of states since all this. Oh, wait a minute. No. E le mea la tamaile na papapa nei. Le sa o vai e tuai le fionga ile fole nei ile au mamalu le malo. Ole aveino stofinga o se ampasa mo le tatu atunu. And I think that's it. That was the last time. And then after that, disappeared. Tatu taria pea. Wala le tanunga o le haiai ia le matapu. Ole ET live na mo oe ile nei aso tonight. Mana tua o le aso tonight mo mua nei o le nei masina. Oh, by the way, before I leave, I want to say happy birthday, although it's not there yet, but it's going to be tomorrow. An auntie of mine is celebrating her 90th birthday tomorrow. Auntie Fortino. I went, especially on Wednesday this week, to buy the ukulele. I can bring it to your birthday tomorrow and sing some classic Samoan songs. That's what you wish for your birthday. So happy birthday, Auntie. We'll see you tomorrow. And yeah, much your tofa manatu just for now day weekend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. See how live la last tonight. All vaso asa ul temile tui. I still love you, and you need to stay warm and look after yourself. God bless you. We'll see you next time. Fasoi for ya.